Zulf Lawan. Aujourd'hui, nous sommes dans une association de CPF de Drancy. Alors, pour nous représenter. Alors, je vais commencer par Mélina. Mélina, c'est Miss Marianne TBV 2017. Bonjour. Alors, si tu peux juste te représenter un petit peu. Bonjour, je m'appelle Mélina, j'ai 16 ans, je suis étudiante et je suis Miss Marianne TBV 2017. J'ai mis une robe de la styliste Ariane Jdia et c'est une robe méditerranéenne. Voilà. Merci beaucoup Mélina, c'est un honneur pour nous. Alors on passe à la deuxième Miss Franco-Béjaïa 2017, c'est Mina. Bonjour Azul. Alors je suis Massine, on m'appelle Mina dans le groupe et je suis Miss Franco-Béjaïa. J'ai 16 ans, enfin j'ai 17 ans, je les ai eus il n'y a pas longtemps et je viens présenter la robe de Jijiga, Temezra Zaire. Et elle est je la trouve très belle et elle représente bien notre pays et notre région. Voilà. Merci, exactement, c'est une très très belle robe. Alors, on a dit en Nouala, c'est Miss Belkabili 2017. أزول في الأول بغيها ندير فرحة مليحة ساقيا كير قال ديفيليا كيا فيدرونسيا سلا روب أيران جديقا يوقارن الهيفا سلام هذه لينا كيف فرحة نسويا كاع. On va passer à Lydia, c'est la première dauphine de Franco-Béjaïa, donc elle a mis une superbe robe, on voit toutes les couleurs, donc si tu peux juste te représenter un petit peu. Bonsoir, moi je m'appelle Lydia. Comme vous voyez, je suis première dauphine Miss Franco-Béjaïa 2017. J'ai 20 ans et aujourd'hui je porte une robe de la créatrice qui s'appelle Giga et elle a représenté les couleurs de JSK. Drapeau de Kabyle de l'Algérie. Merci, ça me fait plaisir. Alors, à propos de cette journée, excusez-moi, j'aimerais bien savoir quel est votre ressenti. Je passe la parole à la Miss Marianne, 2017. Franchement, je suis très contente d'être venue. J'ai beaucoup aimé les robes, elles sont magnifiques, trop belles. Et bon, je suis juste heureuse d'être là, c'est tout. Voilà, toi, Nina. Alors aujourd'hui c'était très différent, il y avait beaucoup de modèles différents mais qui restaient beaucoup plus sur notre région, la Kabylie et c'était juste des robes magnifiques. Voilà, merci. فرحة مليحة ساقيني بين يتعاون مليح لاسوسياسيون تربايا فيديو يصوض نندا قدر ميس بالكابيلي وسير دي ساقيني خدم غادي في لياكيا كوس لي غوباكي اريان جديكا بيان سور عجبتني مليح تمني هذا وين عجبني كون فيدارني. Moi, mon ressenti, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup défilé avec plusieurs créatrices qui a eu tout un style différent. Salsa Chaoui. Alors les Miss, j'ai une dernière question pour vous. Après votre élection, est-ce que vous avez réalisé vos rêves? Oui, oui, j'ai réalisé mon rêve. J'ai toujours voulu faire ça. J'aime la mode et franchement, je suis contente. Je suis devenue un peu connue, on va dire. J'ai fait beaucoup de défilés avec différents stylistes et tout. Et, voilà. Alors moi j'ai réalisé mon rêve parce que quand j'ai commencé, j'ai jamais cru aller aussi loin. Mais grâce à Tarek, il m'a encouragée pendant toute la durée des défilés, de l'élection. Et franchement, là aujourd'hui je me dis oui, j'ai réalisé mon rêve. Et voilà. وي قدر راني ذا غير صوض لاسوسياسيون تاع بايا فيديو اكل معاونا طارق فاكل صوض غندا غير حسري مانيو كونكوا مسنوى القبيل اكيف الجزائر اكيف فرحه مليحه مي قدر روانشتاقه. Moi oui, j'ai réalisé mon rêve. Grâce à ça, j'ai pu défiler dans plusieurs défilés avec plusieurs créatrices de mode. Et j'espère aller plus loin, c'est encore en chemin, mais j'espère aller plus loin et grâce à Tarek Ferkal, j'ai pu aller jusqu'à là. Et je le remercie.
Donc, Flawet maintenant dans Sarah Darnian, c'est la deuxième dauphine Miss Franco Bijaya 2017. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Ben voilà, كاين اسمي سارة وصيغتي تيزي وزو. Donc, deuxième dauphine de Franco Bijaya, même si Nkini, je suis du Tizi Ouzou, mais le message, c'est-à-dire, c'est que il n'y a pas la différence entre la petite Kabylie et la grande Kabylie, c'est qu'on est tous des Kabyles. Donc voilà, même si c'est des Tizi Ouzou, c'est un grand honneur pour moi de représenter la femme de Bijaya. Alors, donc, tu veux justement faire du journalisme. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'aime bien en fait. شو انا ندير ولت مثلا نغلا ستيليست انت ديك خمنو كنت شبحين لي غوفيك شحال شبحات دونك كندير سميس ايران جديه دونك لازم بريزونتير شويه لي غوفيك تخموض مكاني تبيض دونك voilà chaque robe elle représente quelque chose donc j'aimerais bien savoir مكاني تكشف لي زيدي المخين ياتينا حمل غتخيل ممليد ياتينا حمل غتخيل ممليد إني دنيد تخيل محكويد إني دنيد تخيل محكويد ياتينا حمل غتخيل ممليد ياتينا حمل غتخيل ممليد ينغاي عاوز ينغاي وحبر الجرح يقلز في اللام العمر ينغاي عاوز ينغاي وحبر الجرح يقلز في اللام العمر إني تسخيل ميني دشوغر إني تسخيل ميني دشوغر إني دنيي تسخيل محكويد إني دنيي تسخيل محكويد ياتيني حمل غتخيل ممليد ياتيني حمل غتخيل ممليد إني دنيي تخيل محكويد إني دنيي تخيل محكويد ياتيني حمل غتخيل ممليد ياتيني حمل غتخيل ممليد. اسمي وير مجدية طابع خدمي وسماغاس تجديد خدمة تقوم دور تاقي يا اسماغاس تمزغة تاقي اسماغاس تمزغة تعري بروزونتي تمزغة الأندى مثلا تاقي اسماغاس لا ميديتيراني خدم فوالا خماس في المارجان في محارين كلي تاقي اسماغاس خماس 4 نص تاقي تقوم دورتيس اسماغاس الهبة حاجة تبين حاجة تراديسيونيل تاقي خدمت تيزي وزو تقدر تيزي وزو تبوي لي كولور لاجياسكا واش ان شاء الله الخدمه كاينو يعجبون اسمي يعجب اما ثمورتنا اما ثمورت المغرب كما داكي فرنسا الحمد لله فوالا يعطيك الصحة ولتمتنا غنكيني تمني غا مافو ديك ان شاء الله تفاصيل نشوف حالي الخدمة بعد دوطخ ديفين ان شاء الله هادي المنال ان شاء الله مافو ديك Voilà, maintenant je passe la parole à nos frères de l'association Maroc Berbère et ils vont se représenter eux-mêmes. الزلفلات غصات من عماسي هو الموقع اللي غتليني التوكتي جزائري نبدا قبيلين حماس الضحيه لباريس نكانكني مغربيين الجنوب المغربي اي طبع عمرني غتحسهم دقايق مدينه البراي مزيان جوني حتى نتي قبيلين ماسني مازيرت مزيان نوشكا غصات استسمح لي حنا نديرو نوشكا نشارك كلنا فرحات واخا نوشكا نعطو باش كنت زريه التوك نتفيليش العين ونسي نكني يا واحد داروا لنا قدري اللي حنا ما دار غادي قبيلين الناس ما نقول غادي عجبها غوري قلت لي زوانه انت كصغير ولا تيكي سنتي سكراتات غير اللي كيبغيها بحضوري بقاو يسكرا دار سمو نقول غادي ديما نتمنى بديلي غادي نراكبونا داك التساؤل في ميك ميغا غادي تكان يقدر الناس كبدي فيلين كنيش الحين
نختلف في اللاتون ولكن هو والو لا غنيك سد السام وراك بها شكون زريحه واللي فوقني ايش الحي اللي فوقنا قبل زريختنا الا يمكن كنت تقارب يمكن تيني غادا غير تجنب دارون تشكا إلا داز شغل كلمه يكمانو زكريا ازول في اللاتونيتنا ديستنا فعلا نشكد زدرونسي ان حضري ومقارد بهرام قرن ديسكرنا ايتمتنا في نوزات القبائل فعلا نتحاول ما امكن باش نتعرف في الثقافه يعني القبائل الثقافه كاين نشلوه سيرتو نايت عمران نحاول ما امكن ان انسكري الانسجام ثقافه السين. الهدف هو يعني الهدف هو تعريف القضيه الامازيغيه اللي خولي سمونتي ديال الهدف كل شيء. الحاجه اللي سنته هو ان نرى ان سنة يعني فايتماتنا القبائل ادي نتقرب ديس باش نفرق يعني دوك التجارب غير هذا الكلمه فايتماتنا ساره. Azul Tariq, donc tu es le président de l'association de Tarbaya Vidéo, donc je te passe la parole. Et voilà, c'est Tariq Ferkan de l'association Tarbaya Vidéo, je suis le président. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très fier de voir les filles qui sont là, donc qui m'accompagnent dans plusieurs défilés. Aujourd'hui, on va remercier Jahida de Berber Télévision qui nous a appelés. Je remercie aussi beaucoup Hakima de l'association ACBF de Drancy. Je remercie beaucoup aussi جيجا ايرم يديروا حن سيتي زوج سيتيك زيرت يديروا سيتيك زيرت هذيك باش تخدم لي ديفيلي مود الساكينيا كلا جورني غينيا وفات لن 7 لي ديفيلي مود يا دي شاوي يا دي ماروكان يا دي مزاب يا دي berbères des kabyles des tergués et tout ça. Franchement c'est une journée très riche. On va aussi remercier notre ami donc c'est une association franco-marocaine, ce sont des berbères du Maroc. Donc tout à l'heure ils nous ont parlé avec leur langue maternelle. Franchement, personnellement, j'ai compris un tout petit peu parce que leur dialecte, au fait, ça ressemble un petit peu à notre berbère. Mais en toute franchise, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris qu'ils nous ont salués, qu'ils ont beaucoup aimé ce qu'on fait et que nous aussi, on aime beaucoup ce qu'ils font et on les remercie vraiment beaucoup. Une dernière chose, c'est que comme on voit, il y a la première dauphine de Miss Franco Bijaya, Lydia. Lydia Farah, en fait, c'est pas ça. Donc Lydia qui est là, donc elle est vraiment très optimiste, elle veut vraiment y aller plus loin, donc elle va y aller loin. Si elle nous écoute, bien sûr. Ah ben oui, Inch'Allah, pourquoi pas. Miss Belle Kabylie 2017. En fait, je suis tellement fatigué parce qu'il est 22h, il est en train de faire une interview à 22h et c'est une interview improvisée. Donc on a aussi Massine, au fait, je tiens beaucoup à le souligner. Tout à l'heure, ils ont gagné la coupe régionale, c'est ça? Oui. Une coupe régionale du basket, du handball, du volleyball. Voilà, du volleyball. Ah, donc du volleyball. Donc elle est venue directement là parce qu'elle a répondu à notre appel. Donc il y a aussi Miss Marianne Tarbaya Vidéo 2017. Au fait, anciennement, elle était la première dauphine de Miss Marianne Tarbaya Vidéo 2017. Donc Sabrina, elle a réalisé son rêve d'être Miss, donc elle est partie en Amérique. Donc elle a dit voilà, je suis très content et je passe mon écharpe et je passe mon titre à Mélina qui le mérite vraiment. Voilà, à part ça, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous remercie. À la prochaine. أنا غادي وينزل كنزة عيك كتير ونزل كنزة أنا غادي وينزل كنزة عيك كتير ونزل